Eki nerseni estegende, oylonganda eki nersenin ortasındağı özgüçölükü göңүл burup, oylanıp ar daim estetmiştir. Baktılılık menen baktısızlıktın ortasında ar bir iştin akıbetini oylan. Kaysı bir işte kılsan, balkim tübölüktü baktılığı olasın. Kaysı bir işte kılsan, balkim tübölüktü baktısız bulasın. Oşonluktan baktılılık menen baktısızlıktın ortasında ar bir iştin akıbetin oylan estep jür. Alemi değişiminin dozoktun ortasında bul dünyanın yaşosu menen ölümlü birge estey jür. Kaysi bir günü sözsüz türde arka dünyaya kaytıp ketesin. Oşonluktan değişiminin dozoktun ortasında turasın. Bul dünyanın yaşosun gana oylaostan ertengi günü öle turgan günüңdü da oylay jür, estey jür. Jetişkendik menen keçikkendiktin ortasında dagın çoğun bir nese var. Al har bir adamdın kılgan, oylogon, oy, maksatı, tilegi. Keçiken desen oyungan, maksatıngan, gelecekteki ümütüngön biraz artta kalsan, maksatına karab jürbösen anda söz türde keçigesin. Alemi iyilike, jetişkendike jetişem desen ar daim özüңdün maksatыңды, oylogon oyuңdu aldıga koyup oyuңda ar daim estep jür. Alemi özüңdün jürüm turumuңdu, jaşooңdu oңdoyum desen, başkalardı dagın oңdoyum desen, je bolbosam özüңdü dagın, başkalardı dagın buzukuluğa, jamandığa, içkendike, çekkendike, adab ahlактын jamandığına başlayayım desen, uşul ekönün ortasında jürөгүңдүн тирүүлүгүнө көңүл бур. Чындыгында jürөгүң тирүүбү же өлүк сымал болуп калды. Эгерде jürөгүң тирүү болгон болсо, өзүңдү жана жаныңдагылардын баарына оңдойсуң. Ал эми jürөгүң өлүк сымал болуп калган болсо, анда өзүңү да жаныңдагы адамдардын баарына жамандыкты атка татканга үндөйсүн. Тура жана тура эмес. Ушул эки нерсенин ортосунда чоң бир нерсе бар. Ал акылыңдын зиректүүлүгү, ойгонгондугу ар дайым ойгок, сергек болуп тургандыгы. Кайсы бир ишти кылсаң, кайсы бир сөздү сүйлөйм десең, акылыңдын ойгоктугуна көңүл бур. Акылың чындап эле ойгонуп турабы же эч нерсени көрбөстөн туура же туура эместигине карабастан сүйлөп же болбосо туура эместигине карап иш кыла турган болуп турасыңбы? Алла Таалам баарыбызды ар дайым ойгок болуп туура иштерди кылган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.